Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 21 июнь 2024 жыл. Ош шаарындағы Мөбөжемиш базарына келдік. Ушул олова 3 кукан келесиз. Айтылыш баасы 220 сом экен. Айтылыш баасы. Багылмалар 50 сомдон берилди. Оптумга 50 сом. 38 сомдан сатылышы шабдалар. 38. Ağırıp 30 сомдан сатылды. Нормально? Ha? Ой, кечетерлик алып келди. 170 теңге етті. Сиз канча? Капустан штугы 25 сомдан берилип атыптыр. 25. Бадырың 28 сомдан берилди топтумга. 28. Помидор 38 сомдан берди. Пакетке контроль коюyor. 38. Paket 15 сом. Баклажан 15 сом дейт. Ультра çok pahalı. 15. Пакетке. Топтумга 15. Картошканын чоңдору 25 сом 26 сомдан берилип атат. Топтумга 25-26. Yine doymazsa. Piyaz 12 сомдан берилип атат. 12. Ağırıp 25 сомдан сатты. Топтумга 25. Шамал сайын коонун оптумга капка 30 сомдан берилди килограммы. Килограмм 30 сомдан. Так, 55. 55 сомдан берилди. Оптумга помидорлор 55 сом. Закласа қарап Багылма 70 сомдан берилип атыптыр. қарап тұр, мен әр